Dobar dan, draga djeco. Dobrodošli na sat zbrajanja do 20 s prijelazom desetice. Na livadi je 20 kamenčića. Nalazim se na kamenčiću 8. Trebam napraviti 3 koraka. Kod kamenčića s brojem 10 nalazi se grm preko kojega trebam preskočiti. Prije toga se moram zaustaviti. Hop! 8 plus 1 jednako je 9. Napravila sam jedan korak i došla do 9. Hop! 9 plus 1 jednako je 10. 8 plus 2 jednako je 10. 2 koraka je do prepreke i broja 10. Hop! 10 plus 1 jednako je 11. Kad sam napravila još jedan korak, došla sam do broja 11. 8 plus 3 jednako je 11. Kada sam napravila 3 koraka od broja 8, došla sam do broja 11. Doviđenja, draga djeca!